ngithobe kakhulu phambi kwamoya wengcwele lo semkhathini wethu, the captain, the manager, the director yetimpilo tethu. Haleluya bazalwane. Bese ngiyathoba futhi abadala bethu enkosini absentsha egameni lenkosi. Haleluya. Umndeni kaMasilela wonke bazalwane. Haleluya. Bese ngiyathoba nasemndenini wakaBabe Mkhwanazi bakashamase ngevasho njalo babelana athi uthi washamase. Haleluya bazalwane. Siphenze bazalwane cela kuthoba ngini nonke bazalwane ngetigaba tenu. Inkosi sibusise. Siyabonga bazalwane ukuthi sesikhona sitawukhonza inkosi. Bazalwane umusa akusiko ukuhlakanipha kwethu nekwenda kahle kwethu noma ke siqhonza kahle cha, akusiko njalo. Kodwa nje ukungamusa uNkulunkulu. Phela bazalwane sadalelwe lithandweni selithando nathi ngoba yena ulithando wasidala ngethando. Haleluya bazalwane. Angeke ngihambe kangakanani bazalwane moya wengcwele sovele ucedzile sowendile umsebenzi wakhe. Inkosi sibusise. Ngicela sivule nje encwadzini lesike sayivula ngeweekend eMakhosi esibili, eMakhosi ekuqala chapter 19. Makhosi ekuqala chapter 19. Bazalwane sitobukisana nje kancane, sibuke na verse 19 futhi. Yaba 19 athi 20 bese sifika na 21. Haleluya bazalwane. La sitawubuka khona bazalwane, sibuka sinyathelo bazalwane saNkulunkulu. Sinyathelo saNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlala aphila kithi. Haleluya. uNkulunkulu uthatha sinyathelo ekubeni Elijah athi abalekela liphimbo lesitha, abaleka wathi asesendleleni ingcebo yakhe lebekahamba nayo yasala. Kwasekudinga ukuthi kube nengcebo lenye asacedzile bematubane akhe bekawabaleka. Ekugcineni entsabeni ikhemeni kwasekuvela livi lathi jika ngaleyo ndlela lohambe ngayo kuda ufike ukhanzele bantu labathathu. Lengcoka ngabo bazalwane, ngcoka ngale ngcebo yaNkulunkulu elihle. Haleluya. Sifundzele manje ncwadi yokuqala eMakhosi sehluko number 19 verse number 19. Sihloko sithi kubitwa kwa-Elisha. Kubitwa kwa-Elisha. Verse 19. Yebo. Ngakho Elijah wesuka lapho wahamba wakhanza Elisha umsa waShafati alima ngesipani setinhabi letatingaba ngu-24, yena abekulethi letimbili tekugcina. Elijah waya kuye wafike wamembesa ngale ngubo yakhe. Elisha washiya leto tinhabi walandzela Elijah wakhuluma kuye wathi, asemaning'ange bobabe namake ngibavalelise ndawubese ngiyabuya ngita lapha kuwe. Ngakho Elisha wamshiya watandzeka, wathatha letinhabi letimbili watihlaba, wathatha lelijoke lekubophela walibasa, wapheka ngalo lenyama, wapha abantu badla. Wabese uyaphuma ulandzela Elijah waba ngumsidi wakhe. Haleluya bazalwane. Sibongele makeni uNkulunkulu. Likuphila babe namhlanje sihamba ezimpilweni zethu. Siyalibonga uNkulunkulu njengokuliphathelwa nguwe ngcwele.
Sikholwa Nkosi ukuthi wena usinika the right ingredient babe for that right time. Namanje Nkosi siyakholwa ukuthi liphefumulo lomuwe uthi lehle lenzawo Nkosi at this time babe lehlela indlela entetho kwethu babe kulamukela Nkosi silemukele inhliziyo tethu ingumhlaba lovunzile letilungele babe kuthi kanti lemukela lithole indzawo yechuma Nkosi libese liyamila lithela tithelo Nkosi in 100 folds of God. Namanje ke uNkulunkulu sithi khuluma ngalo etimpilweni tethu alihlabe babe lihlukanise izinto yethu nemicabanga mkanje babe nemathamba likwehlukanise nenyama yethu Nkosi alehlukaniswe nemathambo ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha babe sakhe ngalo siqinise ngalo Nkosi sifundzise ngalo sithumbe Nkosi sithumbele kuwe siphakamise ngalo uNkulunkulu sisuse kulamandla lebesikuwo babe sibeke kulandzelako ngalo Nkosi alibe sikhali sethu sekunqoba Nkosi alibe sikhali sekumelana nalokubi babe wethu nayinxele alibe lekusehlukisa libe liphawu kithi sisaphila babe kulomhlaba sibe ngilo babe lesitawuhluka ngalo labanye uNkulunkulu wethu alibe kukhanya Nkosi nasetinyaweni tethu nanamuhla babe siyalivuma siyalibonga futhi Nkosi Nebu yakho ke babe isedalaba faka Nkosi inhlakanipho kuye emlonyeni wakhe Nkosi akukhulume wena Ntobo babe umenta beyivessel uNkulunkulu wethu entsambama ngegama lika Jesu asisebenzeke Nkosi kungabi kuliva kuphela lithi livi lapho akakujabulisi lo logcina ngekuliva ngoba ufana nemuntu lothangathi buka esibukweni nakasuka kuso bese uyakhohlwa nekhohlwa kunaloko Nkosi sithandazele amandla kulenta selisibuculile babe sibese siyalenta siphila ngalo egameni lika Jesu Kristu Nkosi manje naphakathi amen. Hallelujah bazalwane. Nali-ke ivi laNkulunkulu bazalwane lesikutholako namuhla. Lelivi likhuluma ngekuthi ingcebo yaNkulunkulu Elijah yanikwa icommand ngemazulu uthi akahambe aqanzeke ngalendlela labaleke ngayo abuyele emuva lapho aqhamuke khona utawuthi nakafika utayikhanza ingcebo uNkulunkulu la ilungisile afike ayigobe itawuba yini nyalo ngumsiti wakhe lokusho ukuthi sotawuhlala kuphi manje eceleni kwa Elijah ingeke uyifuna ihlale inemsiti wayo eceleni. Haleluya bazalwane. Nayihleli nayihamba nalo msiti wayo lokwendekako lengcebo nangabe lengcebo leseceleni kwalengcebo lenkulu ahamba kahle bazalwane lo mthelela wendeka njani uyatheleleka nakulo lahamba naye nakamvulekele no uNkulunkulu lengcebo lencane. Haleluya. Lana sithola Elijah akakhulumi lutho eqaleni ufika umbesa ngani ngengubo yakhe nakambesa ngengubo yakhe Elisha kwase kuyabonakala ukuthi lokhu belosekwendeka nyalo akusiko nalo lebengihamba ngako idolo akusiko nalo futhi lengikujwayele lokhu besebehlukile nje sengithatha sinyathelo lenyalo ngiyakhuluma nengcebo ngithi kenyalo ngeke yenkosi nginike ithuba ngihambe ngiyowenda njani ngiyovalelisa babe namali wale abavalelisi namuntu uyobavalelisa uyaphi kanti uyakufeni noma uyaphi ubavalelisiswa ukuthi wathi kahle ukuthi inqubo yala ekhaya lebeyikhona angeke yena asayilandzela so dawuhamba ngale nkqubo yabani yababe uNkulunkulu lithike bazalwane losapholiwe
lana bekunjani bazalwane bekuyinzuzo ku-Elisha ngoba kuthiwa bekalima bekabophele esipani kusho yena ngelithi leli bekakulehile timbili lokusho ukuthi-ke kwakunetingabi letilimako lokwati kulima kwakunetingabi letidensako letinye betenda njani tiyahlanyela noma tiyakofola tiyaplanela letiba timbili letiplanelako noma letikofolako lithi-ke lelivi abe kuleto abephinda Elisha njengathi njengoba ngingimi nje kwathi nasekufika nokwamfikela wakubamba ngani ngetandla tonke totimbili kwathi konke lokhu lobe kuyinzuzo kimi lamuhla ngikwenda njani ngiyakushiya umbuto ukuthi sonke uphila ngani Elijah ngoba Elisha ngoba uphila ngekulima inani lombili lunamba konke ngeke ngilambe ngoba lombili unamba konke so ufika ke nanjana Paul uyakufakaza ngale ku-New Testament Paul bekafakaza lamamba Elisha ukuthi konke lokho kuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngoba Elisha wena kanjani na-Old Testament wakushaya indiva konke wakushiya wathemba ukuthi lona lombitile unayo indlela yekwati ukuthi ngidawuphila njani lona lombitile unayo indlela yokuthi ndawulala ngani lona lombitile ukuthi nanina ntulu ndabe ngempetheli kwathi yena baprofethi bazalwane ngale khathi leta nawufunza kahle livi kaNkulunkulu bebahlala enzabeni umbuto uthi belingani belithi lalimanyada bashonephi kunengubo lebebayembethe ngaleso sikhathi ingubo yasezulwini nathi-ke bazalwane nasesikholiwe sesiphenduke kunengubo lebesesiyayembatha ngiko ngetiko telive kufanele lokuthi singabi nengikhabu nato sitikhombe uze ukushiye lobona ukuthi kutabonisa ekukholweni kwakho ngasho ngike ngosengathi bengiswele umsebenzi but wavela eBruwan ukuthi kufuneka fitha le namjana le certificate sibesifitha ukuthi ngaya usebenza but ngathatha sinqumo ngathi ngeke ngiyosebenza eBruwan haleluya bazalwane bemeswele but ngathatha sinqumo ngathi ngeke ngiye kuphi la kuphiswa khona tshwala ngoba tshwala ngiko lokudukisa abantu emkhonveni badine futhi bangamqondi uNkulunkulu ngathi Nkosi sekutawubona wena ukuthi kwentekani ithembekile inkosi bazalwane iyasathi lesikugcinile lokhu lesikhanza thile kwathi kithi kunemvelo uvelo lesenkosini haleluya bazalwane uthatha-ke ini-ke manje letingabi uyalihlaba uthatha lejoko kwenta njani uyalibasa upheka letingabi ubita abantu ukuthi buyani sorry bazalwane buyani nidle mfethu kwenta-ke lokho kwekuthi noma ngabe sekufika lesinjani sidingo sekude kucabanga ngasemuva ngoba konke kwaphela ngiko-ke make nakayokwenza emaswati athathe le ndishi ayibhokoze ayibulale athi indishi yakho sekude la ekhaya ngakho-ke nathi indishi yethu emandleni kumnyama noma ngetindlela etinzala lebesiphila kito isuke seyibhotshosiwe seyibulewe yaseyiyalahlwa
sekutele lomaphindze kusiphakele ngasemuva ngaphandle kwanami losasibikile manje lokufika leyena enjani akuphakele noma ngabe kude lebekacabanga ukuphakela kwathini uyakuphakela. Haleluya. Asifakele ngabo bonke bazalwane lokhu sibambelela ngabo bazalwane uma uNkulunkulu tingodethwa katigijimeni asilahli konke emajoka siwabasi netingaba sitidlabi kulomikhondo ibe isolo ilikhumbula lelimumva lamuhla ebusuku bazalwane ingosi isibitele ukuthi asingalikhumbuli limumva kodwa sikhumbule umuntu lodabo losembi wethu sigijime sibheke phambili. Haleluya bazalwane. Yahlupha bazalwane kushiya imvo. Kuyahlupha kushiya imvo naso ukholiwe. Lengasiko ukukholo. Ngoba utayikhumbula ilusito. Empeleni ibe ilusito vele idolo. But Ngina na ufunzi incwadi ya Genesis ubuke ngalesikhathi sekufanele indlala seyidlangile sebahamba sekufanele bayofuna ukudla eGibhithe manje sebayile ukuthi leJoseph nani buya la nibuya nabani nalomnakeni lomncane nangabe kunjalo ngeke ngize ngilibone nekunibona ningahluphi sekuyiwa kuphi kenyana bayamtshela Israyeli ngeke siyele angekho Benjamin uyalubene uthi babe mine nginikela manaba nabami lababili nangabe ungabuyi naye umfana dawubulala bona emeleni udzingeke uyabona yini ke nyalo uyayibona le ngibevana lapha uthatha ushifta iblema ayilethi kuye uyishiftela empini dawubulala nabantwana why not wena uyafika Juda uthi mina ngephila kwami konke ngiyakunikela nakangabuyi tawufa mina uthi ke uNkulunkulu nami yini leyenza kubeni ukuthi anikele nebantu bakhe kungoba kunesono Rubeni laphila naso ezimathi eziwazama ngayo yonke indlela yekuvikela Joseph ukuthi angathengiswa noma anyway lokwendeka but kwakunesono lesasikhona lebebasendile lebesimvimbela ukuthi amathina kakhuluma into yemukeleke kubaba wakhe lebebe embi kwabo njengaNkulunkulu sono wandane walala nephovela leyise ngabo uyeceleni lokho nasafika Juda mine ngabo bonke lokhu ngiyakunikela ngomhlaje. Haleluya bazalwane. Ngiko bezalwane nathi lamuhla bazalwane siphila esikhathini letiphisitelako tikhathi letimadima ufuna lowe ukuthi sitinikele wonke siduduludela nasi sono lobo masicabangi uthi sisono sizinde usicabanga bese uyasivuma ngoba sono lesingavunywa asithethelelwa. Thank you, Lord Jesus. Asithethelele bazalwane. Ngiyothini bazalwane enza bama asibaseni. Sihlabe letingabe sibite abantu bathi. Bese siyamlandzela. Bese siyete emva kwakhe ukhona uyaphila bazalwane. Noma kungasaba ngathi bantu belive uyashesha kuva aphuthe phendula kodwa lokho kakusilo liqinisa lithi uphendula ngesikhathi sakhe. Bible. Phendula
ngesikhathi sakhe. Lo munye sike sahlangana wathi impepho akayiboni iyinkinga isono kuphi ngoba wayidala uNkulunkulu futhi nemaka Israyeli bebayishisa. Yini ke sono? Nangishisa nje ibulala abantu ngoba isusa lamadimoni. Haleluya ngeNkosi. Isusa lamadimoni phela thina sesihlengwe ngengadi yaKristu bazalwane. Impepho asisayidingi. Emandla lebekasemvelweni asaniketwa thina sesinawo asalabithi sesiwembethe ngoba emandla lasemvelweni ayinkinga ngoba emandla lasendalweni ayahlupha ngoba athi ndiJohane nasebamfaka esitokisini kwathathwa libhande lentanjani lasala bathi khona mfengeni eJohane wasebuye kanjani balahleka tibane waseuqala kuba nembuto wathi uNenkosi kanti iphi uthi nguye usenyombuta Jesu benakafa esiphambanweni wasekuthi enhlitweni yemuntu uyawuhlala khona noma ngifika bomfengeni angeke bengelutho lo ezimhlele enhlitweni yalomzalwane njengoba bekahleli enhlitweni yabanye yaJosefa kude lokubi lokwendeka ngalokuthi kude lebekwembethe noma belikhona lenanjana lebekalembethe laphunyulo bahamba nalo wasenkulu ukuhlala ngephansi wahlala ngephansi kuNkulunkulu bazalwane uhlele phakathi kuwo ngakho bethatha swayi umlahle swayi wekuvangala ubalishi abasuye wekuphosha amadimoni shiphoshi wekuphuka tinanjana tingomo tikhiphe timbethu abasuye wekuphosha emadimoni atawuphoshwa ukukhola kwakho kwaNkulunkulu uthi nekulikhomanda ledimoni bese lentanjani seliyaphuma. Hallelujah. My God. Suki asuka abazalwane emangcweleni. You are wasting your precious time. Now sethembele kuleti into le. Suka basa konke bese uyakhwishwa uyahamba. Praise. Thank you, Jesus. Yithi bazalwane ngale khathi uNkulunkulu kunesidingo lesithide uvelo olukhona lesakhe kodjustin ngiyawuthi bazalwane ngifuna ukuthi nje kancane emehlo ami kusukela nangifunda form 1 kwakubonakele lo ukuthi ngathi ngabe sengifakati kuwo vele ahamba ebusuku nje angiboni eBhayibheli noma ngakhanya ngibona ngathi ngiyafifiyela but kwendekile nyalo ngikhanze abantu bangithengele na iPhone kunako konke ubonela umntwana ukuthi angithengele babe na iPhone wase ufaka nale iBhayibheli sengiyafunza noma ngabe nginini nyalo leli la uNkulunkulu lethele isidingo lesakhe hayi lesami ngibulambele ngifuna iSudu noma ngafuna noma ngabe yini bathi akubone uNkulunkulu kusidingo lokho ubone ukuthi livi lawe alisafunzeki kahle selinemkhawulo lifundwe nini ebusuku alisafundwa nako kodwa ufunza manje. Amen. Haleluya bazalwane. Lahla bonke basa shiya bonke sebenzi waseProwani ungayi noma ngawunambeka nayo ikhona imithetho kaNkulunkulu netingolwane kukhona singeke sikhule vele isididla besibambisa ngetinja sidle ya saze sabamba nabo kuthiwa ngalwane kwathi la ekhaya thina besivunula lamajobo aleti mpunzana leti ncane
noma ngaba khona lamadzane ale imbuzi ngeke sikwe uthiwe sekusikelwa kufuna kube nale mbuzi lencane lelingene wena otherwise kutawubade ejobo ngakhanza ke so ukuthi kunamajobo esilwane lokuthiwa mqalwana ngasemvuniswa wona athola igama wathi hawu sele ngomqalwana ufana nenja wathi hayi lona sengimajobe nje ngaba ngimajobe njalo ngaba ngimajobe ndodwa uNkulunkulu wayilapha angiboni nje nambuhle yalapha yalapha awula lapha uNkulunkulu haleluya bazalwane kwaNkulunkulu bazalwane kuyahlelwa usihlelele mina nawe usihlelele nawe kukhona lokuhle lokudabo kunelo ukukhathalele but kuyeda kwaNkulunkulu lokungiki udakhona dakhona bazalwane dakhona kukhona bazalwane nathi nami ngiyafunza nyalo kuthubula noma ngabe ngizali la uNkulunkulu haleluya bazalwane labantu banalokhala ngabo kusasa batawujika amfuni ukulanza kakhulu ukuthi kwentekani but nje ufakazi bazalwane umkhiphile ngathi ngihleli nje wathi asuka la ngawo khona lekhulu bohlaza nje ingola futhi wayibona ukuthi bakuzinayo uyayithenga ngokuqina wayithenga wamile khiphe imali intwana sengivele ngikhiphile 2.2 thatha babafundi nami sengidabo ukuthola khona ubonile uNkulunkulu kunalesidingo sokuthi ngikhone ukucommunicate naye angalelula through iWhatsApp ubonile uNkulunkulu ukuthi kunesidingo sokuthi umntwana wami afunde iBhayibheli ikakhulu mina lokunye le communication is okay but njikakhulu ngibonga uNkulunkulu kukunye khona kufunza ulive lakhe noma ngabe ngini inkosi sibusise bazalwane ngibona imikhele egolide aphesheya kwelisa uyathi baba mkhwana ufikile kunenja leyo ngayi wamfundisi hamba endeni ngiyo nyalo nje unayo ikuza kanye baleke bani haleluya bazalwane bazalwane unanzi uNkulunkulu as long as ufune ama fish and chips as long as ufuna lokufuna nguwe up until now imoto beyisoleyile ubonile uNkulunkulu uzali this is the time sayidinga sangibonile lokho ukuthi cha
kithi. Siyahlala bazalwane kuNkulunkulu, shisa basa badle belive badle lokho kusebenzisa itolo lebe kuyimithwalo yakho lokho kusida kukhona lokungcono lokudala unabo. Elisha emuhambeni kwakhe siva ukuthi Elisha wendani bazalwane wafida abantu abang100 ngetinkwaleti 10 amileti 20 bamnikelela leti wala uyifunza kahle lelive laNkulunkulu wabafida Elisha bang100 labaprofeti uthi kulengeku yakhe hlephula lesinkwa wende njani unike labazalwane uthi singenela bani uthi Elisha hlephula Jesu ngikuwethu watogwalisa lokho kwaqalwa Elisha ngiyibona athi Jesu nibothandaza nithi inthando yaNkulunkulu ayendeke emhlabeni bese yendeka nasezulwini yaqala lo oyelo Elisha ayeni Jesu wethu watoyifakazela. Elisha waba umuntu lonjani lo vusa umuntu afile Elisha wamvusa. Yini indaba wathatha nalo kwekuyizuzo kuye wakubasa wakuhlaba wanika abantu belive badla wase uthi yena wena Nkosi uyathi lo lompindele kona ngiyathi ukuthi wena uyiprovider yabo konke. Haleluya bazalwane. Funa sibambe lapho bazalwane. Sibambisise kona lokuhle lokudala. Don't cry. uNkulunkulu wathi umpostoli Justice uyatiswaya tinto. Uyatiswaya tinawuswaya. Njalo lempilo yekhono bazalwane. Ngikhuluma ngempilo lekuphi lekimi. Lengayiboni bantu lengeke bathi ngikhuluma nganayo lekimi leyibonayo. Lokukhona bazalwane kumotha. Tinikile isikhathi wazi wambuza make masineka ngenyaka ngathi ngalo lesibili nasi break ubese wenda njani ngiyakhumbula umbuto wakho mama ngathi ake ngithenge amafethi lapha ngidanawo umbhubhulo wami la lesikoma lesikuba nemandi nanamjana nashukela bese ngifika ngifika lana ngethemandi ngiyasheka sengiyadla kuyasekuseni ekhaya ngomele inkosi ngifuna kuso kaNkulunkulu ngithina ngekhalana ngidilo sitende njani ngiphokote ngijabule ngithi nawo umhlaba wawunqoba waphesha kiwo wafuna kuso baba base sifuneni bazalwane. Sometimes kukhona lapho kwahlasela imbuzulwane lapha zabo ubhekela kushisa tikakaza but ngeke ngifuna uNkulunkulu ngathi ngeke ngiphele yabuye into kaNkulunkulu sengithi ngiyalala ngikhanze ngithwale igcwele wonke lo mbhethe athi ngeke uNkulunkulu sengihlaselekile yabuya safaka ibhutini abuya ngalala ngomele bani ngomele uNkulunkulu ngizange bese ngithi hey akulaleli kumadima hayi ngiyakhwesha hey uNkulunkulu sengiyasuka cha uyabekedela uhamba uya unjani yabekedela bazalwane nangithi Nkosi nangihlabela lo mhlabele namhla Nkosi iyamangala uma ngibheka emuva kube wena Namhla Nkosi
naye beketela kuyabeketelwa ngesami sikantisho njalo Isaiah chapter 49 verse 18 ngesami isikhathi ngabe sengiyavela ngiyaphendula